Ohoro waku, welcome to Kikuyu with Wanjiru. My name is Wanjiru, and in this lesson, I want us to learn about have been or has been. It is a present tense and it's actually called Present Perfect Continuous Tense. Present perfect continuous tenses describe actions that started in the past and they are still continuing or they have recently stopped. That's why we use have been or has been. Whenever you are asked, how have you been? So it is from long time ago till now. How were you then? How are you now? Yeah? And how are you continuing to be? So how have you been? In the Gĩkũyũ language, we use the verb be. To be in Gĩkũyũ is gũkorwo, gũkorwo. So be alone will be korwo. So to say have been, we use the words koretwo. For me, I'll say ngoretwo ge or de. Ngoretwo ge or de. So if I was to say, I have been, and then I just use an adjective, I'll say ngoretwo de, then mwega. Ngoretwo de mwega. That is for an adjective. If it's a verb, and I was to say, I have been verbing, in the Kikuyu language, I'll say ngoretwo ge plus the verb. So even if I said, I have been working at night. Ngoretwo ngĩruta wĩra ũtukũ. Ngoretwo ngĩruta wĩra ũtukũ. For us, it will be tũkoretwo. Prefixes don't really change in the Gĩkũyũ language. So tũkoretwo, tũke, or tũge, depending on the verb. So if the verb is kũruta wĩra, since the kũruta wĩra starts with K, kũruta wĩra, so we say tũkoretwo tũke, we use the K, tũkĩruta wĩra. For you, it's going to be ũkoretwo, ũke, or ũge plus the verb. We ũkoretwo ũkĩruta wĩra ũtukũ. For you all, inyuĩ mũkoretwo, mũke, or mũge plus the verb. Inyuĩ mũkoretwo mũkĩruta wĩra ũtukũ. For he or she, akoretwo, ake, or age plus the verb. Akoretwo akĩruta wĩra. For them, makoretwo, make, or mage plus the verb. Makoretwo makĩruta wĩra ũtukũ. That is for the verb. If it's an adjective, for me, like I said, I'll say ngoretwo de. Remember when we were learning verb to be and we said I am, you are. So the am, they are, that is what we will add. So ngoretwo de mwega, I have been good. Ngoretwo de mũrwaru, I have been sick. For us, it's going to be tũkoretwo twĩ or tũrĩ. Tũkoretwo twĩ ega or tũrĩ ega. Tũkoretwo tũrĩ arwaru. If it is you, will say we ukoretwo we plus now the adjective. We ukoretwo we mwega. Ukoretwo we mwega. For you all, you'll say inyuĩ mũkoretwo mwe plus the adjective. Mũkoretwo mwe ega. Mũkoretwo mwe arwaru. For he or she, akoretwo akoretwo or are, akoretwo mwega, or akoretwo mũrwaru. Akoretwo plus the adjective. For them, it will be makoretwo me or mare. Makoretwo me ega. So I'll give 10 examples and I'll mix with adjectives or with other nouns or with the verbs. So number 1, I love myself. So I'm going to say Wanjiru has been my Gĩkũyũ language teacher
for 4 years. Wanjiru akoretwo mwarimu wakwa wa Gĩkũyũ miaka 4. Wanjiru akoretwo mwarimu wakwa wa Gĩkũyũ miaka 4. That is when I'm referring to a third person. But if I was talking about me, I'll say I have been a Gĩkũyũ language teacher for 4 years. Niĩ ngoretwo ndĩ mwarimu wa Gĩkũyũ miaka 4. Niĩ ngoretwo ndĩ mwarimu wa Gĩkũyũ miaka 4. We ukoretwo wĩ mũrutwo. You have been a Gĩkũyũ language student for 4 years. We ukoretwo wĩ mũrutwo wa Gĩkũyũ miaka 4. Our second example is I have been working in this company since 2021. I'll say ngoretwo ngĩruta wĩra kambuni ĩno kambuni-inĩ ĩno kuma mwaka wa 2021. Ngoretwo ngĩruta wĩra kambuni-inĩ ĩno kuma mwaka wa 2021. You have been working in this company since 2021. We'll say we ukoretwo ukiruta wĩra kambuni-inĩ ĩno kuma mwaka wa 2021. Jerry akoretwo akiruta wĩra kambuni-inĩ ĩno kuma mwaka wa 2021. Our third example is I have been writing my book for 2 years, which is true. Niĩ ngoretwo ngĩandĩka ibuku rĩakwa mĩaka 2. And by the way, you can say kwa ihinda rĩa mĩaka 2. Ngoretwo ngĩandĩka ibuku rĩakwa kwa ihinda rĩa mĩaka 2. We ukoretwo ũkĩandĩka ibuku rĩaku mĩaka 2. Jerry akoretwo akĩandĩka ibuku rĩake miaka 2. I have been your friend for years. Niĩ ngoretwo ndĩ mũrata waku miaka mĩingĩ. Niĩ ngoretwo ndĩ mũrata waku miaka mĩingĩ. You have been my friend. We ukoretwo wĩ mũrata wakwa miaka mĩingĩ. We ukoretwo wĩ mũrata wakwa miaka mĩingĩ. She has been our friend for years. We akoretwo mũrata witũ miaka mĩingĩ. We akoretwo mũrata witũ miaka mĩingĩ. I have been staying in this house since last week. Ngoretwo ngĩikara nyũmba ĩno kuma kiumia kĩhĩtũku. Ngoretwo ngĩikara nyũmba ĩno kuma kiumia kĩhĩtũku. We ukoretwo ũgĩikara nyũmba ĩno kuma kiumia kĩhĩtũku. We ukoretwo ũgĩikara nyũmba ĩno kuma kiumia kĩhĩtũku. Njoki akoretwo agĩikara nyũmba ĩno kuma kiumia kĩhĩtũku. We have been cooking since morning. Ithuĩ tũkoretwo tũkĩruga kuma rũcinĩ. Ithuĩ tũkoretwo tũkĩruga kuma rũcinĩ. You all have been cooking since morning. Inyuĩ mũkoretwo mũkĩruga kuma rũcinĩ. Inyuĩ mũkoretwo mũkĩruga kuma rũcinĩ. Jerry is when there's Jerry and more people, so them. Jerry makoretwo makĩruga kuma rũcinĩ. We have been busy. I'll say ithuĩ tũkoretwo na maũndũ maingĩ. Ithuĩ tũkoretwo na maũndũ maingĩ. You all have been busy. Inyuĩ mũkoretwo na maũndũ maingĩ. Inyuĩ mũkoretwo na maũndũ maingĩ. They have been busy or makoretwo na maũndũ maingĩ. O makoretwo na maũndũ maingĩ. Now finally let's talk about rain.
it has been raining. Since we are saying it has been raining, we are talking about a place. And when we talk about a place, we talk about like the general area, which is kodo. So I'll say gokoretwo. It's like kodo, goko, kodo, goko. So I'll say goko, gokoretwo, gokiura. You can also add mbura nene, heavy rains. Gukoretwo gukiura mbura nene. Gukoretwo gukiura mbura nene. And you know it's been flooding in Kenya. So gukoretwo gukiura mbura nene nginya kwina muyuro. Muyuro is flooding. And sometimes it's called keguo. Nginya kwina keguo. So here are 3 verbs and 3 adjectives that I would like you to try, and I want you to write in the comments section, I have been this, or I have been doing this. You can also send the answers to my email address, which is right here, and I cannot wait to see what you send. Thank you so much for watching this video till the end. I'll see you in my next lesson. Tigwa wega!